Draga djeco, dragi stanovnici Borika, dragi gosti, prolaznici, slučajni koji ste navratili, danas smo zaista srećni zato što je srećan grad koji otvara biblioteke i škole. Nema ništa ljepše, ništa čestitije nego kada ljudi koji su zaslužni za to obavljaju taj jedan svečani čin poslije koga zaista grad više nije isti kao što je bio prije, niti će ovo naselje Borik biti isto kao što je bilo prije. Mi smo srećni zaista jer u ovom trenutku između dva datuma, 22. aprila, dana grada Banja Luke, a sa nama je gradonačelnik Dragoljub Davidović, pa ga pozdravimo. I 26. aprila, dana Narodne univerzitetske Republike Srpske, a ovdje je moj resorni, a i boga mi vaš resorni ministar, gospodin Anton Kasipović, pa i njega da pozdravimo. Uz pomoć naših sponzora i donatora, ovog puta to je MTEL, tu su gospoda direktori Ćulibrk i Cvijanović, pa pozdravimo i njih. U čiju pomoć i ovaj čin otvaranja treba da bude svečan, treba da bude radostan, jer knjiga, nauka i sve ono što ide s tim treba da u nama budi radost, ne brigu i tugu, ne strah od knjige. Trebamo se radovati knjizi jer rečeno je davno da je knjiga najveći prijatelj, a danas je, čuli smo, 23. april u svijetu prepoznat kao dan knjige. Ali nama koji radimo u bibliotekama, svaki dan je dan knjige, dan poezije, dan učenja i dan radovanja. Pošto je ovih dana toliko događaja u Banja Luci da ih je teško pobrojati, ja bih ipak molio gospodina Dragoljuba Davidovića, našeg dragog gradonačelnika, koji je ovaj grad umio, uredio, da izgleda toliko ljudski, blizak svima nama, pa evo vidimo i ovaj ovdje objekat, da nam kaže nešto o današnjem danu i o našoj zajedničkoj akciji da Borik dobije svoju prvu gradsku dječju biblioteku. Draga djeco, prvo vas pozdravljam, vi ste danas najvažniji, mi smo svi ovdje zbog vas. Evo, došli smo da otvorimo ovu biblioteku, mi smo to lijepo i jednostavno dogovorili sa našim ministrom, rekli smo, evo, grad će dati prostor, objekat, ministarstvo će dati novac, MTEL se priključio da nam pomogne u tome i rezultat našeg zajedničkog rada jeste ova prelijepa biblioteka koju ćemo sad vidjeti. Šta nam ostaje dalje? Ostaje nam samo da vi dolazite ovdje. Hoćete li dolaziti u biblioteku? Dobro, to ćemo da vidimo i da kontrolišemo. Evo, ja želim svakako da se u ime grada zahvalim našem ministru, gospodinu Kasipoviću i vladi Republike Srpske, MTEL-u svakako, a MTEL nije prvi put iskočio u pomoć gradu i veliko im hvala za to. Juče je bio dan grada, pa evo i ovo je poklon gradu, odnosno djeci i Borika i cijelog grada. Ja mislim da ljepšeg poklona ne može biti za jedan praznik. Predlažem da organizujemo jedan dan kad se dogovorimo, jedan ovako književni događaj ovdje u ovoj biblioteci. Pozvat ćemo naše drage goste, ponovo gospodin Persunovića, gospodina Minju i još neke druge koje vi znate. Ja bih ovim završio, pozdravljati ću vas sviju i želeći vam puno sreće, da rastete sretni, da čitate knjige i da dolazite u ovu biblioteku. Hvala vam.
još jednom hvala našem gradonačelniku. Sada pozivam gospodina ministra Antona Kasipovića, ministra prosvete, ministra kulture, potpredsjednika vlade, jer da nije bilo vlade, džaba nam želje, ne bismo ih mogli ostvariti. Ova dva objekta, njihova rekonstrukcija koštaju mnogo, ali mislim da je ovo prepoznato kao investicija u budućnost, investicija u vas, jer ljudski faktor je najvažniji faktor. Mi hoćemo da počnemo od vrtića i da idemo sve dalje i dalje. Gospodine ministre, dobar dan svima. I ja sam naravno sretan što sam danas ovdje i što sam ovim povodom, ali dužan sam da gospodina Rušmovića obavijestim da Vlada Republike Srpske i predsjednik Vlade jako dobro znaju da su djeca najvažnija. To što znam da su djeca najvažnija potvrđuje i današnji događaj ovdje u Banjoj Luci, u Goriku, i pravo da vam kažem, ja bih i pored svih nabrojanih funkcija koje imam, mnogo više volio da sam dijete u ovakvom gradu nego ministar u jednoj izvanrednoj vladi. Zato što grad brine o svojoj djeci, zato što nastoji da vaše djetinjstvo učini što ljepše. I ne samo ovdje, ja znam da vama nije do brojki, vama je više do knjiga, ali ću ipak reći da je Vlada Republike Srpske usrećnija djetinjstva svakog djeteta u Republici Srpskoj gradeći škole, biblioteke, sportske dvorane uložila oko 80 miliona maraka. I ulagat ćemo i dalje i pravit ćemo nove škole, prije svega zbog toga što ste vi u stvari najvažniji stanovnici Republike Srpske. Sretan sam dakle i bit ću jako sretan ako vi budete išli u biblioteke, ali je mnogo ljepše kad biblioteka u stvari dođe vašoj kući. Hvala vam lijepo i hvala što ste me slušali. hvala našem ministru, a sada bih molio gospodina Milenka Cvijanovića, koji je izvršni direktor u MTEL-u, a MTEL je obezbijedio da imate ovdje besplatan internet, brz, vezu sa svijetom, i inače MTEL je naš prijatelj, kako glasi njihov slogan. Posebno mi je čast i zadovoljstvo što je kompanija MTEL danas prijatelj Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Naime, kompanija MTEL je pomogla da se dječja igraonica koja se nalazi u okviru ove biblioteke opremi, a sa druge strane našima najmlađima omogućena je pristup znanju cijelog svijeta putem brzog interneta. Naravno, kompanija MTEL će i dalje nastaviti da kroz svoje aktivnosti ne zaobiđe naše najmlađe. Ovom prilikom bih želio da Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske poželim uspješan rad, što više najmlađih članova koji, evo vidimo, već prvog dana su već tu, a gradu Banja Luka što više ovakvih mjesta gdje se njeguju prave istinske vrijednosti koje se prenose na naše društvo. Hvala. Hvala gospodinu Cvijanoviću i MTEL-u. Prije nego što nam zajednički gradonačelnik i ministar presjeku ovu našu pjesnički postavljenu crvenu traku, da vam kažem da je za sve vas, za svu djecu Banja Luke, članstvo do ljeta besplatno. Prema tome, dođite, učlanite se i koristite sve.